Pemirsa, pemerintah pusat ring warsa kali tali selikur pacang niagayang program vaksinasi massal pandemi COVID-19 sani pina ke usaha untuk limbakan ekonomi. Ngeninin indik punika, Bank Perkreditan Rakyat BPR patut mastika yang target sejroning limbakan keuangan ring warsa kali tali selikur. Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wirecana Mausang, ring warsa kali tali kalidasa, penglimbakan ekonomi Bali boleh minus 100%. Penglimbakan kredit taler dana pihak ketiga DPK nenten banget ake. Puniki memargi sangkaning kramu mewah sektor usaha mikro, kecil dan menengah utawi UMKM keniusanan pandemi COVID-19 saning awinang non-performing loan NPL BPR nincap santukan sesidan debitur untuk naur angsuran kredit sayan kirang pikobat puniki sida kaicen pemargi melarapan POJK indik relaksasi kredit utamanya nih sani mewantuk restrukturisasi kredit. Wirecana nyelahin ring warsa kali tali selikur puniki kanannya nih si desain becik yening sayang ring warsa kali tali kalidasa. Puniki kedadosang dasar pengurus BPR antuk mastikayang target optimis keuangan warsa kali tali selikur. Usaha pemerintah ring sejeroning nampenin pandemi COVID-19 inggi punika antuk mencapang ekonomi Indonesia warsane mangkin. Indonesia taler pacang mungkap perdagangan sarang Rusia, Tiongkok, Vietnam miwa penegara tiosan. Pemargin perdagangan luar negeri, pacang nyokong pengelimbakan ekonomi Indonesia rumasuk numbuhang ekonomi Bali. Direktur Utama Ring Silih Tunggil BPR puniki mastikayang, perdagangan ke Tiongkok, Vietnam miwa sanitiosan pacang nyokong pengelimbakan ekonomi. Kewentenan target pengelimbakan BPR teler sampun jantan. Target keuangan BPR warsa kali tali selikur kepastikayang tumbuh 3,5%. Pemerintah ngejantenang sida nampenin pandemi COVID-19 warsane mangkin, silih tunggilnya ini melarapan program vaksinasi massal COVID-19. Yening pandemi COVID-19 sida ketambakin, ekonomi Bali jantan sida nincap ring warsane mangkin, wirnaya bisnis Bali nguningayang.